Payabak po, brothers and sisters. Yabe tala king misangiti ding makatuking kayadwanan. Kapasalamatan dari Sherilyn Malit and family, Selena and Leon Watson, Jenny and Sherwin Malit and family, Amelia Ferres and family, Ronald Ferres and family, Arvin Perez and family, Maria Dolores Perez, Maria Arlene Gonzalez, Mariel and Charles Castillo, Charis Castillo, Neil Christian Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Therese Madison Castillo, Pio Sky Korak, Sonia Hogan, Regina Casson, Ferlo Pacho and family, Jean and Alex David, Iris Yabut, Johnny Joseph and Maro Facho, Gina Aguirre and family, Lynn Alde, Marian Torres, Blessy Mira Canlas, Yula Canlas, Henry and Lovely Canlas, Joanna Santos, Cesar Manluntang and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos, Jevi Ann Santos, Rosby Pascua, Rolando Fineda and family, Jenny Deborah, Annabel Bolo, Julian Fesa, Sai Garcia, Eloisa Vasco and family, Bridget Vasco, Charmaine Vasco, Abigail Ferrer and family, Marino Ducayan and family, Tanweco and Enriquez family, Seferino David and family. Para kebaitan ng Micaela Glean Fernandez, James Paul Rosero, Rosalind Ereher, Rose Jane Ereher, Blessy Ann Gade. Paraking kapagnasan ng Rowena Coronel, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yaulim, Attorney Arnel Manaloto and family, Car Joshua Malit, Eileen Manaloto, Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio Manalili Falacio family, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Arthur Wilkerson, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Mrs. Alfredo Salazar and family, Yolanda Yu, Chandler Antanueco, Alisa Tuason, Doriana Kaden Tuason, Jerry Joseph Mandal, John Fau Romero, Alfred and Sandra Salazar and family, Jonathan, Diane and David Salazar, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, GKM Dialysis, Raymond Antonio Garcia, Maria Prizosa Garcia, Richelle Jesse Garcia, Jacob Mateo Mandal, Liam Ray de la Cruz, Sareta Bijen Flores, Alma Perez, Eloisa Basco, Bridget Basco, Charmaine Basco, Jose Balboa, Attorney de la Cruz, Sadi Laison, Attorney Pineda, Kemehiro Ibana, Marites Runierios, Aber Ponio, Ekfai Rose Ordonez, For Walter Samson, Leslie Jean Samson, Brian and Billy Samson, Mark and Rowena Nano, Suji and Raquel and Doroji Enriquez, Charity Pudog and family, Raymond Arcilia, Elaine Katakutan and family, Erwin Katakutan and family, Edith and Yuto Yoshida, Corazon and Casey Timbresa, Risa Tibuli, Corazon Queller and family, May Sunido and family, Alice Eugenio and family, Vicky Aguilar and family, Myla Malonzo and family, Mitos Ocampo, Rachel James Orvis Tondo. Para King Malagwang Kapal Danandari, Flor Malit, Elisa Yabut, Consolacion Yabut, Violeta Ibay, Mary Ann Nelmida, Tess Castillo, Edith Mercado, Ramil Sunga, Vernice Canta, Olive Pasco, Jenny Bibora, Annabel Bolo, Julian Pesa, Delia Pantig. Pangaditala ring Kaladwada de Raymond Ernyogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Johar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Oseyabut Jr., Francesca Yabut, Sister Amelia Sarmiento, O.P.,
Bernardo Garcia, Alejandro Pimpin, Lucila Pimpin, Felicidas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Rosendo de las Alas, Aileen Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Adelina Antonina Joseph, Carmelo Basa, Romeo Basa, Ropino Santos, Amando Garcia Sr., Rosario Garcia, Pelomena Perez, Tranquilino Perez, Diosdado Perez, Federico Pacho, Anastasio and Loretta Macabali, Florencia, Roberta, Rogelio Virginia, Angel Lorenzo, Roberto Fayad Sr., Sevilla Payad, Conchita Payad, Francisco Angeles, Ropina Angeles, Rodolfo Angeles, Rogelio Kiambao, Romeo Kiambao, Jocelyn Kiambao, Rupo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Gueco, Cecil Tobiera, Dolores Calulu, Noel Aguirre, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Abendaño, Vincent Ong, Fatima Ong, Anatalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abendaño, Amanda Saguban, Marieta Abendaño, Vincent Buenavista, Prince Cedric Pascua, Virgilio Pascua, Jose Pascua, Encarnacion Pascua, Restituto Bibian, Julio Robert Dabi, Restituto Jr., Rogelio Dabi, Alfredo Guzmanos, Josephine Dabi, Harold Thomas Lem Jr., Benedicto Pen, Marcos Pen, Floyd Do Marcos, Violeta Marcos, Lazaro Marcos, Felix Fermin, Nestor Narca, Danilo Yusi, John Anthony Yusi, Pablo Ong, Eleonor, Oligor Leron, Carlito Ginto, Resalina Ginto, Danilo Fernandez, Expedito Gonzales, Boy Gonzales, Purificación Andaya, Nisacio Lorcero, Robert Docero, Serlito Kabatingan, Romeo Feliciano, Carlo Mercado, Perlita Kiambao, Lerma Pereira, Ramon Doplon, Catalina Doplon, Diosdado and Clara Tanueco, Edmond and Rebecca Tanueco, Abel Tanueco, Efren Enriquez, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Roger Capati, Aurelia Bantug, Simeon and Eulalia Enriquez, Bong Dungka, Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, King Pakalulu ning Gino. Ing Magnisa Tamoy, Reverend Father Jonathan Bartolome. Poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Hindi mo manatilya kaya kayo. Antempa, antemore. Si siyantala rin kaya katang kasalanan at anyawaran ni kapatawaran ni malugutang ipa. Bata maging karapat dapat masusi ka ring banal na misteryo. Ikang ginawa kang San Francisco, meron na taong makapasubali king kasalasaya ning Santa Iglesia, Gino Pakalulu. Gino Pakalulu. Ikang tikyan ng San Francisco, king pamibyebye, amit mong kalayan karing sablang bagay makayato,
Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang minantabi kang San Francisco, ban asanay ng mitmong katapatan, king bie ing turu ning ebanghelyo, ginu pakalulu. Gino pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakalulwa nakatamot king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala nakatangan sana king bie alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, sinopan may San Francisco, ban mi bule kang Kristo kapamilataning bie kakalulwan at kapakumbaban. Atok yan mineman sana ingke kang anak king pamaglakad mi karing bakas na ning Juan a Francisco at kapamilataning pamakiwangis mi king lugod ng mitmong tula. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Hob. Kanita busal ning bagyo, migsalitaya ing Gino kang Hob. Ngana. Hob, king kekaba ning biemo, inutusan mo nen datang ing ganingaldo. Inutos mo na king sala, ing katmuane ing yato, banding marawak, mayabwang la, king pangasalikod da, ding bundok-bundukan at ding kapatagan, king aslag ning Aldo, lintola, kalupa, ring tuklip ning imalan, melinola, kalupa ring markaning panatak, king pila, ing sala ning Aldo, binayang masala, karing marawak, at mga pigila, king tangkarang gawang, katampalasanan. Iba't na karing panibatan daring sibol, ning kalalaman, ding dayat malat. Linakad na ka, king kalalaman ding danuman. At tinang pepakit keka, karing pasbuldalan, magbante karing maralumdum, alabwad daring mete. Atin kang belwan, king degulana, ning yato. Pakibatan mo ko, nung iti, balo mo. Balumeng penibatana ning sala, o ing panibatana ning karalumduman. Atoldo mo karela, nung nanula angga, o apagpabalikan mo la kaya. Balo ko, kingiti balo mo, uling binakang matwa, makabait na ka, kanita. Mekibat yayob, king Gino, ngana. Migsalita kong kamangmangan Gino, nano, ingapakibat ko. Isara ko ne, ing asbuk ko. Ing amano, ning Gino. Salamat, King Diyos. Tayran mo ko, o Gino, king dayan painturo, king bie alang angga. Tayran mo ko, o Gino, king dalan painturo, king bie alang angga. O Gino, sinuri mo ko at kakilala mo ko. Balo mo insablang daraptan ko. Agyang king marayo at atalastas mo in isipan ko. Akakit mo ko, magobra ko man, o makapaynawa. Balo mo insablang daraptan ko. Tarian mo ko, o Gino, king dalan painturo, king bie alanganga. Nuko mo malyaring munta, pantakasan da ka. Nukarinda ka malyaring asalikutan. Mukyat kuman king banwang matas at tsuka ka rin. Nung magkera kuman king karinanding mete, karin at tsuka mo rin. Tarian mo ko, o Gino, king dalan painturo, king bie alanganga. Sula po kuman lampas king aslagan, manuknangan kuman king peka malawot, alugal king albugan. Karin at tsuka, bamo kong tayran, at tsuka ka rin, bamo kong saupan. Tayrian mo ko, o Gino, king dalan painturo, king bie alanganga.
Ika, ingli na lang king sablang daki ning katawan ko. Inubog mo ko king atyan ning indo ko. Pasalamatan da ka, uling sukat kang pitakutan. At pagmulalan king dapat mo. Tayren mo ko o Ginoo, king dalan pain turo, king bie alangangga, parangalan tayo ing mayap abalita. Ding amano mo o Ginoo, babyelang tula king puso ko, ing turo mo sala kareng mata ko. Yung Ginoo manatili akya kayo. At keka antimore, Pamamas sa aking mayap a balita ag pangkang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. I Jesus nga na, makalunos na ka Corazin, makalunos na ka naman Bethsaida. Nung ding mala amerapat busalyu, may ngarapat la ka rin Tiro at Sidon. Ding tao ka rin, malwat no sanang makasulot si Lisyu at memontok abu ang timong tandaan ng karelang pamanisi. Lalong maragul ing parusang dugpake kayo king Aldo ning pamanukum kesa ka ring Kapernaum. Buri mong itas ang gaban mo yung sarili mo, misaldak ka ang aking kalalaman na ning impyerno. Nga ng Jesus ka rin kayang alagad, ing ninumang makiramdam kaya kayo, makiramdam ya ka na ako, at ninumang misakwil kaya kayo, sasakwil na ako, at ing ninumang misakwil ka na ako, sasakwil ni itang mitubod ka na ako. Ing mayap ng balita ng kakatam kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya baba po kaya kayo nga. Kumusta na po? Familiar kayo karing fables? Yan. Karing pabula. Yung mga pabula po ay mga kwentong bata na yung mga characters, mga animals, mga inanimate objects na gumagalaw, nagsasalita. Nang pong anak po, detaretang favorite ko pong babasan. At naga nakakiya po itang kwento, itang Aldo, ang po pa itang ulap. Mi patela. Kasi, Aldoldo, araw-araw po, no, yung mga, kunyari, yung mga puno, no, pagsikat pala ng araw, sabi, magandang umaga, haring araw. Tapos yung mga iba, magandang umaga po, haring araw. Ginigirit po, yung si haring araw. Iulap, medyo magselo siya, haring araw. Mas malakas pa ako din, Kabat Aldo manita hanggang mika-grudge siya ing ulap. So, napansin nung iba, sabi, "Oy, ulap, ba't di mong ginigrit si Haring Araw? Ba't ko gigrit yan? Mas malakas pa ako dyan narinig ni Haring Araw. Anong problema mo, ulap? Gusto kong patunayan sa iyo na dapat ako maging hari, hindi ikaw." Sabi ka na, anong gusto mong gawin natin para patunayan yon? Tapos, ati pumaglakad na tao, ati niyang balam jacket, tibabal. Sabi na, sige, kung sino makakapagtanggal nung balabal na yon, siyang mas malakas, siyang dapat maging hari. Sige, sabi ni Haring-Hari. Pakita mo yung galing mo. Tapos, unang-una pa lang, nang kaya, binugnos na si Kanay, force naman ta. So, yung pong tao, sabi, ay, ang lakas ng hangin. So, kinaul na itang jacket, nakabat si Kanay pang itang hangin. Kung kapilan sisigan tang hangin, karinaya kakulantang jacket na.
Kapat ng linipas na itang oras, sabi ni Haring Araw, oh, tapos na yung chance mo. Tignan mo anong gagawin ko. Ginawa ni Haring Araw, tinaas lang niya yung temperature. Tapos sabi ng tao, ay, ang init, pinagpapawisan na. Tapos tinanggal niya yung jacket. Tapos sabi niya, oh, tignan mo, natanggal na yung jacket. Tapos sabi ni Haring Araw, ulap, sana nakita mo na hindi pa ako nag-effort nun. Kasi kung nilakasan ko yan, masusunog yung taong yan, masusunog lahat ng narito. Katulad nung nangyari sa'yo, binugnos mo yung hangin, lawin mo, nakakalbale, may sira, na atin tinaman may tuwag, may gulo-gulo. Pero balo mo, nung itang gewa mo, migpakay ka mo, tan gentle, panamdaman na itang tao, ay kapreskwan, lako naman dapat panamdaman na itang hangin na dudulot mo kayang presko. Sabi ng Haring Araw, hindi naman lahat dapat idaan sa puwersa. Buri kayo po ita. Kasi kadating fables po at nila parating moral story. Yan. Naman ni Ega-na-gana, dadaglan kay sindak, kimbiglaan, puwersa. Kasi nang kayo po ita po yung kakatamong reaction. At tatandaan nyo po yung James and John, nang kaya ba yung ginuta mo at kailangan lang munta kita metong lugar. Dumalalaking kitang region daring Samaria. Kapatid ako rin paluban. Sabi, ay, ako pwedeng dumalan Kenny. Kaya no pong kamuha rin kayang disipulo. Sabi na, Gino, sabihan mo, naan burin mo. Tamposan tahan na larene. Burin pa orang tamong api. King badwa. Bata mga matelang ang dene. Pero sabi ng Jesus, ay, ali, nung elabisa, sige, matutang alawang ruta. Nga na ning ginuta mo. Ingaws na po ka rin pong may kapatid na rin Boanerges. Nanita, sons of thunder. Mapali, buntok, headed. Kaya piningkay iting kakatamo pong balam solusyon. Atin may bigiburi kay katamo. Sige. Panumbukan tala. Bugbugan tala. Suguran tala. Pangunutan tala. Panampali. Ayan. Kaya ka, kuminsan itay rin nga kakit ko king TV. It king ka rin telenovela, teleserye. Bata po eliminate din kalaban ng gawanda. Pakidnap de, paparil de, pasabugan de. So, apin na mo yung tayong paralan. Kaya din nga diba po maahat ko rin ang comments. Kita po ito nga bala mo sikat yung kay teledrama. Ay Diyos ko, sinawa na ako. At puro na kidnap. Eno petugot. Wapi naman, ako pa sinawa. Kasi kailangan itang gentle way. Iulitin ko po itong sinare kong isang kwento sa inyo. Tang metong mister, mag-anniversary na rin asawa na. Mga 25 years. Kabat sabi na, Han, thank you kasi pinagtsatsagaan mo. Kilala ko yung sarili ko. Alam ko naman marami na akong atraso sa iyo. Pero bilib na bilib ako sa iyo. Kasi andyan pang dakal ko atraso kaya ka, ka magwala. Dakalo pa rin alawang detang ding alawang kaluguran ko, ding misis da, Diyos ko. Putang lang gawang kasalanan, Diyos ko, pamugan dala, pamasibasan dala, palmuran dala, pero ikaw, chill ka mo. Kabatana, nano mo yung gagawin, bata, i-release mo yung mwa mo, kanako. Kabatana yung misis na, simple mo. Patsemi mo ako talaga kaya ka. Dadala ko na mo kung pamaglinis inodoro. Kabatana, makana naman makasabta. Yung gagamitan ko pamaglinis, yung kaya kang sipilyo. Di ba? Chill lang, pero may impact. Mas masanting yan itang gentle way kaysa aking violence. At please sabihin mo po ini, kasi kapiyasa na pong San Francisco de Assisi. At kilala niya po keng The Way of Peace. Di ba niya pong, ating pong ma-attribute a prayer kaya? Itang title na, Make Me a Channel of Your Peace. San Francisco, 5 kilupay aking kayang idol, ing ginutabo. Kaya itam mo rin po'y kayang gagawan, parala na. Ing ginutabo mismo, sinabi na, I am humble, meek of heart. Kaya yung parala na rin yung ginutabo, kapakumbaban, itang manene, aparalan. Yung advocate na yung ginutamo, active non-violence. Kareta pong miyalwang kwento king Bible. Kunyari, itang babaeng may dakap makipangalugot, di pa pamuganda rin tao? Kasi ito po yung dapat talaga.
huling makasalanan itang babae. Pero na ang gawa na ng ginuta mo, bata pagtanggol na eno sinugod yan ng tao. Eno penguli sa akin, ang gawa na, sinulat siya mo king gabud. Kabat, challenge na la. O, nung nino nga lang kasalanan kaya kayo, kuha na ning bato ngayon at yung munang mamasibas, mamuga king babae ngayon Pero, ingkutang, nakanong sinulat na ning ginutam king gabun, linawin na rin at sukarin. According karetang theory daretang scholars, linawin na rin at sukarin, kabakanita, sinulat na rin ang kasalanan na. Tony, yan, ating babae, Susan, Maindredus, Arlene, mamayad utang. Kaya sinabi na ni Ginoo, ning nga lang kasalanan kaya kayo, yung mamuga, linabi, ay, Diyos ko, yung lagyo ka, balo na pa may kasalanan ko. Kaya tunggal-tunggal po, may maglakola. Diba? Simple mo. Pero maragulit ang impact. Andiyan ka rin ang parables, the parable of the lost sheep. Ita ka nung metong atupa, may walaya, nang gawa na yung good shepherd, penintune. Kabat nang ikit na nang gawa na, inuli na kakaulan Nung ikayo pingatso ka rin, nang gawan nyo, kunyari kayo pong pengari, kasi itang pamumuling anak nyo, di ba ning kayo nakita niya? Kabat kabang dalada ang gagawan nyo? Alam patugot. Ita pong prodigal son, di ba kinuha nitang mana na, mabiya pa itatang na, inyawad na, po kaalang marinata, kabat may pakasasaya, kabat na may gisa na mga lulo na, aga na kani itatang na, minuli ya. Pero nang gawa ng tatang na, pengamana na, ali, winelcome ni, kinaul ni. Yak po, mapali ko pingareng pengari Kunya, ati pong metong anak na, mamyalong la, kabat sabi, oy! Yan na, pula-pulay na ka ng pupulay-pulay yan. Kabat kaso, makiramdam ng anak, misa kabya, may sugat siya putod. Daya-daya yung mga nita, nang gawa na yung ima, lakad ni mga kapat, pemarog niya, o yan nga man, ay Diyos ko, yung anak, double dead. May sugat-sugat ni, may nga palo ya pa. O ito po yung kakatamong ng kayong paraadan, kitang violenti. Pero, nang apalata mo pin, nung iting kakatamong reaction parati. Baliw po, eto nang itang cycle of violence. Yak personally, aranasan ko ita. Nang anak kami po, kami pong koya ko, at kami pong, at niyabi kami katami itong king size bed. Maragulya po. Kabat, at kaming demarcation line. Di ba? Kanyang teritoryo. Kala pwede lumampas ken. Pero ning kayo po, accidentally, may papalampas ko. So, patsiyaka na ng koya kung makalampas ng kayo. Gawa na, papika na, gamat. Ano man. Kabat, siyempre, ako mabigla ko na Kabat ako, ninano ko, gumanti ko. Kabat, makalampas ka di kasi sinabi mo, kaya mo ba? Kabat, kaya uling ginanti ko, gantiya rin. Manita, kabat, di ako si kanan ko. Kabat, yung gawa ng koya ko, tumbukan na ako. Manita, di ako tumbukan ka, dobyan na, dobyan ko na, si kanan pa, gumagana ako. Di ba? Nung pong magpatuloy ko pa, palagay na malyari kaya kami? Ay, Diyos ko. Siguro bugbog sarado na kami. O itapoy nga man ko. Pati aggression, yung kaya kang paralan, bata labanan, yung karokan, ibalik na rin kaya ka. Pero, why not try the gentle way? Yung kita ka nung mas masanting. Active, non-violent aparadan. Di ba di Mahatma Gandhi, ning India? Ito po yung kayang gewa, bangad ta, kamtan, itang independence na karelang pangarapan. I Martin Luther King, kitang civil rights movement king America, dinala na rin king active, non-violent. Ing payapang paralan, mas masanting yakano, mantun solusyon, karening aliwang bage-bage. Dita ka kapibabatan ing akakita mo ngayon ni karen tao. Dita ka kapasensyan. Kaya pinagad durog pa yung gamat, panagalantalan tabak, sasaksakan, ing kalaban, babarilan, pasabugan. Ngayon yung kapiyasan ng San Francisco de Assisi, ganakan tayong sikat ng panalangin. Sabi na, Ginoo,
gawan mo kong dalaning kaya kang kapayapan. Nung do ka rin nating sukal-lub, bustan mong itanam ko ing lugod. Nung do ka rin nating may sugat kapanamdaman, kapatawaran. Nung do ka rin ating kapikakonwan, kasal pantayanan. Nung do ka rin ating dalumdum, sala. Nung do ating kalungkutan, kaligayan. Ginoo, gawan mo kong dalaning kaya kang kapayapan. Actually, meron din tayong kawikaan. Itang sabi na, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. O yan po yung tuturuda kaya katamo. The gentle way. Yan po, pelitan de po itang kasebyan na ita. Hindi na kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ngayon po, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng bulaklak. Nasa gayon sweet. Pero isama mo yung paso para may impact. Yan. Pero gusto niyo magkaroon ng impact? Yung response niyo sa mga bagay na masama, na nung violence in metong tao, suklian niya kanito itang paralan na ning ginuta mo. The Christian way. Kasi, nano po yung sasabihan na ning ginuta mo? Luguran mo yung kalaban mo. Panalangin mo laring kasalang mo. Datanan mong mayap detang darapat marok kaya ka. O ito yung paralan na ning ginuta mo. Ito yung paralan na ning metong Kristyano. Atin mo naman, ito yung tikyan ng San Francisco de Assisi. Kaya ang iningaldong ini, sana ita mo naman yung maging mantra tabo. Lord, make me a channel of your peace. Amen. Talakad ko po. Ing Diyos, migsalitay at magsalitaya pa kaya katabo, kapamilataning Biblia, adwantang ibuklat no rin kaya katang kaisipan at puso, king magligtas ng amano, nga tamong manalangin, Ginoo, patalastas me kaya kami, ing kaya kang amano. Gino, patalastas me ke kami, ing ke kang amano. Para ka ring obispo at pari, manait lasan ng panahon at kayapan apilubluban, baring pag-aralan at tigunaman in Biblia, at kapamilitanan niti, matampang apanaral ing amano nin Diyos, karing tao, ipanalangin taking Ginoo. Gino, patalastas me ke kami, ing ke kang amano. Para ka ring eksperto king pamag-aral king Biblia, dinandosa ng inspirasyon ning Espiritu Santo, para katamong ari ng malino at gustong pamaglarawan king amano nin Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Gino, patalastas me ke kami, ing ke kang amano. Para ka ring mao ka ring amano nin Diyos, manaklasa ng metong diakonong Felipe, ami palinaw karela, king mayat ng bayidang Jesus, ipanalangin taking Ginoo. Gino, patalastas me ke kami, ing ke kang amano. Para kaya katangan, din kaya katang puso, antimoring ka ring alagad ning Emmaus, milablabla ka habang lilinawa na lakare, kaya katamo ring kasulatan, ipanalangin taking Ginoo. Gino, patalastas me ke kami, ing ke kang amano. Ngayon po, duwan tayong salitang kapagnasan. Ginong Jesus, amano ning Diyos ang mikatawan tao, at ikay ngeni kasalukuyan ka ring kasulatan, antimono makanano, makakosagra ka, at tsuka king kosag, may konsagrang tinape, at alak, agyaman king aluwang paralan. Ibuklat mo ring matami ban akilalara ka, at aluguran, ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Amen.
harapanin Diyos ipang mayupayang tutu. Tanggapane saning ginuy ting daon karinggamat mo. King ikapuri at kaligaya ning kayang lagyu. King kaya katamang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ipamimigla lang samantalang daralami lake kareting kaya kaming ayin, isadya mo kesa ng magmasusiking misteryo ning Banala Cruz, anong no kinawon ng San Francisco, kambering milalablabalugod. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman natilya kaya kayo. At kaya ka, Antimore. Iyat na yor ang puso yun. Makayat na no, King Gino. Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos ta. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin, karapat dapat at matulid ing pasalamatan takang parati at numan ka rin o ipa, Diyos king alanang at lubos mayupaya. Babayo ming Santa Iglesia, king balang panahon, kapamilataning pamipalto mong lalaki at babaeng, makapasubali king kabanalan, babiya patutu, king kaya kang alangkupa sa lugod. Agyaganda kami kapamilataning karelang biye abayani, sa saupan kapamilatan ding alang likat ng panalangin, ban maging mabiyekeng tanda, ning magligtas mong upaya. Ulinita, kambering kororing anghel karin banwa, daralit miing kaya kaligaya, layon makyabe alantok ng babiya kapurian kaya kat ngaming pupuri. Kapin banal o ipa, ikaing panibatanin sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo dareting ayin king espiritu mo ban para kaya kami, malalang katawan, at daya ni ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang luking pamaylas at kamatayan, kinwa na tinape, pepasalamat siya kaya ka, piraso ne, binyanari kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ikongan, kanan niya, iti ka na akong katawan na midaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kinwa ning kalis. Pasibayang pasalamat kaya ka, binya ning kalis ka rin kayang disipulo. Nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti. Iting kalis yung kanakong daya ning bayo at alananggang tipa na mibubu para kaya kahit para karing dakal para king kapatawaran da ring kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasal pantayanan. Yeah.
king kamatayan at pamanyubli ng miya ng anak mo. Daraon miya kaya kayong tinapin ng biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya kayong pepalyaryan mo kaming matampang talakad. Arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pag-amuamu. Ikaming ansanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting meto ning banal na espiritu. Ganakan mi ipa ing Santa Iglesia mo makalaganap king meto yatu. Ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco ing kaya kaming Santo Papa. Florentino at Pasiano di kaya kaming obispo at disablang pari. Ganakan mula naman di kapadad ming pepay nawan at maninayang subling niya disablang mayang walabiye. Tanggapan mo sana king madigaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gaban mo kengan karapat dapat magkamit king die alanang gaban kaya ben ng Maria, ing birhenin duning Diyos, kaya ben ng Jose kayang esposo, kaya ben ng apostol at disablang santo, lalo na yung San Francisco de Assisi, at tinupad king malmong kaburian. King kaya kabaning panahon purian dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo kang ben at kaya ipang mayupayang tutukagom ning banal na espiritu, pupurian dakat parang alan manggaman king alanangga. Madalay damit mong kapanaligan at lugot king ipa karingamanong tiro na ni ginutang Heso Kristo. Ikabos mo kami Ginoo king sablang marok. Malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon miban, king kasopaning kaya kang pakalulu. Parati kay mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manaya kami kang beni maligayang kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol. Ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayong kapayapan ko, badiya ko kaya kayo. Ginuwe mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapayapaan ng ginumanatili sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka, Antemore. Ipakitaan mi kakametong tamking kapayapan.
Ngayong ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos sa milalako, king kasalanan na ning yatu. Mapalad rin mayaos, makisulo king apuna ning kordero. Gino, ek matampang tanggap keka, dapat yagkasmeng amano mo kumayap na ako.
po para kareng announcement. Ngayon po ay first Friday of the month, October 4, 2024. Magkakaroon po tayo ng second collection para po sa maintenance at kalinisan ng ating shrine. Pangalawa, papalapit na po ang pagdiriwang ng kapiestahan ng Apong Mama Kalulu. At muli po ay magaganap ang Serenata 2024 sa darating na October 23, 2024. Ito po ay mini concert ng mga iba't ibang choir mula sa mga ibang parokya. Kasama si Reverend Father Carmelo Among Melo Agustin. Sa lahat po ng interesado ay maaari po kayong bumili ng tickets sa may side ng hallway ng shrine. Ito po ay nagkakahalaga ng 100 pesos. Lahat po ng malilikom ay mapupunta at magagamit sa sentro ng Pakalulu para kareng Pakakalulu na naglalayong makatulong sa mga kapatid nating nahihirapan at nangangailangan. Ang inyo pong 100 ay malaki na ng tulong para sa programang ito. Pangatlo, ang mga madre ng Daughters of St. Paul ay nandito ngayon sa ating parokya upang matulungan tayong palalimin ang ating buhay panalangin sa mga nangangailangan ng mga Biblia, prayer book, religious articles, seasonal books, tulad ng 365 Days with the Lord, Gospel Power, Scripture, Reading Guide at Calendar 2025, at iba pang mga libro na makakapagpalalim ng ating buhay pananampalataya. Ang mga ito ay matatagpuan sa gilid ng simbahan. Ang pagtangkilik ninyo ay makakatulong sa mga madre upang ipagpatuloy ang kanilang misyon ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Maraming salamat po. Manalangin tabo. Oy paming malugod kapamilataning banala Eukaristiyang pigmasusyan ni, sa upan mo kayong makitulad king makaapostol ng lugod at sigasig San Francisco. Idakem iya sana ing neto ketawan, king lugod at tatanggapan ming ibat keka. Itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatilya kaya kayo. At keka antimore. Manalangin tamo, o malugod apo mamakalulu, pisag mo kambening banala krus, ingalang kupas alugod mo, king balen ay niwi mo. Pakiramdaman diyo po, ding panigapot panalangin ding balang metong kaya kami. Ding magmasusi king ardo ding karelang kebaitan, anibersaryon karelang kasal, maglakbe king alwang lugal, ding magboard exam, ding masakit, at miki kapanamdaman. Ipagkalubyo po ing kayadwan na lalapit ding maniga po kaya kayo, at tanggapandang mit mong kapasalamatan, ing kalam na ating utang aluba babalikan kaya kayo. Bendisyonan niyo lang naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen ning lugod da kaya kayo. Kapamilataning bendisyon iti, aga nakadasaning pangako daking binyag, na ika mo kabuting karelang luguran at suywan anting Diyos, manggaman king alananga. Amen. Birhening Lourdes. Ipanalangin mo kami. Apo mamakalulu. Pakaluluan mo kami. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ingid pa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa, midaw ne, umena kayong kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Maya Diyos. babak po kaya kayo nga. Oh